Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar driunyo. Mentang sengi hagapor kumba arsiteng hagapor no pai sengi. Uwe beriu besong hagawai kekali wagon ar kabaran yo registration number ML not Sun AC Sun iwe sau kabalanya apenstet bahada Govinda Biswas ubana kejala Asam kabadangnya lengba kejengking flyover ha Umiam Hariba district kalalit bantenra yo kunro surok ha kene kejengking kat hlu ba uberiu besong hagasit ke bahkamat yo wala itu kerteng kumunovin sing ulami broj nagakali namar kejeng sanga kelajur ha ketika kenro. Uneu beriu besong ha ketika sit ke bahkamat. Ula sit bat hap najrong jong ketika jengking bat hap syapok kemudian ya ka weipat ke surok ka bayat nepok jong ketika jengking flyover bat ula mensaujur na ki benta jong ka kli. Namar kumbala ban saki lengba ki video ki balak sapriang kasenam ga babun bah galatuj hamadan. Kamadin ka togone porpat uteu beriu ula klat no namar ka jeng mensau ka lajur palat na ki benta jong ka kli. Kakali ambulans 108 kabalawan poi hagani ki jeka kalawan kit yau tiu beriu wala mensaujur bat ialam sya civil hospital nongpo. Mat ni bro yang ya ni. Hai. Dan kali dah kali private. Kali private betul tak? Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai hendru iwei arnyo lai.